Kahnyau terap National Youth Movement HNYF East Khasi Hills District hakar pusau terik naitung klabu por arsengi ban pensange ya baro kijing shna bat jingte yeng bathamai them yau maulong ba blas dekhar President HNYF ulayat hu shikinong thok khubor hashlong press club baka seng HNYF kadap da kajing sngo diaw halor kajing mi bat jingte yaki yeng bathamai hathem yau maulong kabalong bean margani gajaka karang don hakam mukot duma hayeng kashari Meghalaya High Court uba blas dekhar ula ong ba ula lej wat jing tep halor kanika kam naki bor jong ka Shillong Municipal Board bat naki bor jong ka Meghalaya Urban Development Authority Henry kini ki bor artli kimla pan penshai ni batai AA shaphang ka mukot duma ni gajing mi kijing te yaki yeng bathamai municipal kan le ek baran kam habi de betuga dipinong di madan hunto ban ong ne fi meta hispa na hispa tamalungi hawa ban kloy meta ban penshai ka sarkar lara kam umdei si uru ka ai banika ka ege bangi penshai meta kan poi becha sha government kan baka shimkhia bilor bage de gani lada in up ngong fi sang hisi aski ba ni de ka de ban ai ni de ko jito bala pensange lem konta ta mod ni inam ai na ni kala sang shim bi ki media ngim pat lek jurep kene tai ke kamram kadi jong municipal kamram hi kadi jong himamali ringil akali nu si mana si nyat ke municipal ngilale jo ko office ngong fi maka nama ba UCO shimshuti taksi la shay snip sawan tela shay ngin continue biang kane ngene kendo UCO umpat yo ek state ka jo ka surok ka don ta hendrai ka jingmi jong ki kali pat ka poi be kumbang ekran USP mata wong no sam arlak kali tangge baya di sini gila mandan Shillong. Fi ka basusi kalong fikran ni ka traffic jam deh. Ngap kran yo try le jala la jongru namar ba way ka way ka department finet page deh. Unong try kam sarkar deh. Ka way kali nado pion udon kali wara kali LD wara kali UD wara kali ti kani ka wara ka jing kala wara ka traffic jam. Wat da teng tengi pa ba habang ile dan kam ha ki office ki department affair ngap wat yang kali. Di nomor bala adap dek kali kista even wanra kali kista fapo ki office fapo ki department bagi tray cingsha kade ban tol ada usak kanang ni syo umsning wan tray hang ni Shillong tadak kamata kali usak kanang ni syo mau rek kene kon kamera mata pi tray po DTO office visa mulai finora kali ada don sis pangut kista fora ispa tali ladap kamera ha tina kali yang cungi bang yakran bat kanika traffic jam mdei tangkat taro kawan iya ini bagi sarkar sedang menjadi event out ke tangi taksi ke turun im sotenan im persyabel to mentang la keren SP ong ada ueng kata tina kali yang ngajungi apa keren pat yang ni traffic jam ong fikar ju kalenti ni hap keren ru eki company pa kibawan ban kamai spa ni finance mo di hoi ga ni cuma dok dia nama ba sensor ba sawah di kumui pa ba bukan dengan yang berserta kalau akan data ini yang ke notification kamu di mana siapa buat kali kita tak yang sesuatu macam tentang dengan kredit kita dan di mana tentang kita absen persen, 50%, dan hispa persen klaim di nikah berserta kali apa hal ya kan kita bertanya kau ini ada juga nama kanong kaji safety apa kemudian batai yang dengan sibuk kami seni apa kali ini le andre ni kwa ban kelipat dan government hatu kala kami yang notification kan ada naga traffic di polis bakal le ini apa bat kali stop de bantam mu mo makin tadi kali dia hai fortuna kunki Scorpio kunki Verna kimno ke bantam hari Swift Maruti ini kita stop kejengnya menjelaskan ya tentang beli itu bos apa tentang apa ini bata kiwe itu patlang ya ini nagalian kesan ini pak beli beli ya government hatu kalau ada produk kalau isu dengan notification dan mereka traffic di pandan dek ini bakal dapat karena kali di itu bukan kami yang layu dan authorized dan nagalian kesan ini pengon hanya kalau ini desi ya ini serumnya bang mini ministro ada kalau siang ada talajur apa long no siang ada yang jadi ministro misalnya kembali usibel sport MLJ1 banyak dan sibel show banyak MLJ2 dan sibel show dari impati bakal ain Meghalaya atau dia kalau bersih kapawan pian bersih kapawan diperjuang ke depan ya di scan jadi kita di sahabat dari
yang besar di besen melakukan sini tabawa ini kuat aja kan sini tabawa itu kan ni kuat bahkan ni tidak ada kita sedang membantu kali cek kali bandung baik salah satu juga lemah kita ada yang step punya juri tehanu nom khamnya kali to khin phiki kali kat baka kali kan scrap kali bakin du kali shani shipho ka snam kali nak penon kampus to skilomi thamai hei ka bala man solve kini problem video traffic jam ndai tangga taruh kiran pat sagawai pat hadin mangila i ka tang i bak sarkar la snai ka SBT bak sarkar la snai ka SBT pat imi don jiman toy ka SBT Saturday Sunday pinapet day kini kita bos nadu asam kila direct kile sora direct kile maulana direct kile chapo mau senrang kile jaka kelang awede ki tourist spot te kim jurung an thiro te piwan menta pile pipek tangi kani kanan tolok ha pinlap ang tu pek kali asam usli gidan la ong te bagi tourist taksi ki de ban yang hapo ISBT te kumnu ki poi bat sini manu ba pelai ki Tifi ong traffic jam pek men Saturday per Sunday menin ke sini fin nado na po mau yong hado sherpi fin pek fin daya ter fin ibet AS01 bro namar kan di benai shuti ha sam ki ulut sini tiga sarkar ka ban shimkhya khamtam kini commercial kali beri ban pensange lada ka sarkar kamla ande ngin sami mengi de sang posrok ngin pensange mengi in parung bet ISBT timdi tang tarung akwa ban kiran shpang ka yo kam yo jam Piong bangi hap sedang di kam la jong ka turis ke jaka jongi ke de ke buble ba ai ni don ki jaka ke ba itnat barok ke briu ke leng ki wan hang ne ti ke ai pat ngakwa an bu jing kli bangi ngi yo nong menta fikren namta fibo ISBT ta menta na po West Bengal wan po ISBT kwa le ka Assam ti di ban don na ISBT na to pat di ban penyak jing briu jongi kan la ka dei don kam kali don kami ke hotel kisah hunur kadi banyak kita ada namar mata la shudil be nathi na ba direct be kini ki guest house ki hotel ki behe babun hi be ki ka jibar dan jumun toy mengi mano bedi try ki jibar ha CEO balong sekretari kamuda uju CEO babat ya municipal tingi la ekran mata ni lara nyemut mendi kli fa da ni pa ajung thoye tamalong ningkong ay ngalay kendo si mo fin marketing ka jaka still kadang dei jong imamlim marketing imamlim su agreement ka nong tip government di hendrai hapdeng kan ni ka jing kendo kadam PM ba ba gila pa her ban ya ka ti ka benta ban pendep no ban le ma tham tham e ka de ban ka jing to jong ka jong pa ba we nakaliang usiuru simti tingi subo por tang arsi ya ka municipal ta ka nyat sumoda ingin bu arsi baki deban penshayangi lada kila pensange ketika kamru kidi ban ai official letter ini bana pensange ketika ya ka jingteng pi ai the ila da kamde kumta tembut ngingin saya tek step banyak hi impat le jurip hi temang ngila le chua direct hi ke benta ke deban pek ketika jaka ngila ekran kinde soi ban municipal bang impat de kendu isi hadu kan no ya gishu ya thu itu batreng tu ngi ekran no hiru issue ban penkeluj hamtam kaya yang cepat ba po pibi hamtam kita genong di badan atau matama mar kita genong di badan kita ndaka asen jongki tingila kali fiale iu nak yang municipal tina kali yang municipal ko ongi haban ya prosedur ban board ya ka prosedur bal ai daka high court tingi ong fiale lor kata tina kali yang municipal ko hawat se kacaka mandra man sifon bu ki ti tongi page wa ke bakan municipal kala kande kanya cuma hadu mentaki dang pha jurip kat nut kibri batan tu ke basong ti nakaliang chungi shuang pe chani ko wai sama ka ban kong hi kan de jing man to hi yo khasi jongi la ka de hang no nur ka chakar kin yo kham tam ngila ang nur la slim ha phi ingi sha kem ru ang tu sha kan no ngi pen klumar to pibi hagini ki khendat panai ki khandai ngut ki khot ma bar chumi ti don kibri ba ya pa ar nim tip ka sedang ka du ka de nam de ka proof adu ka nur ngi khlame i kata mar ki kan no ba bangi general di dukan dakhar dukan e matan ni nakaliang ka chungi ka seng ni kwa no fi ba ngi ngi ang nut ba ka we ka long ba khamtam ya ki khasi jongi ken ta habangi pej ya kam pulit ru ba apply ki di fin pej ka post ki ba ki apply ba ka jing puli jong ki kami hap shu mar tang teng wa kam ga jam ta ka ba jinjar ni hap i drop kat ka ba yo khasi jongi ki la ban de jing de khasi jongi ki la ban
Tray kini kamanta. Ti kindit is ngulungo atu kata-kata nomor ba. Ni hang tu gidon giba. Katu kam karang sakut mata pokot. Lai ladon pat kiba stay di building man snai ti yang tu. Ti ngidap daga jing kindit, ngidap daga jing ngulungo. Bat ba sngu nengok kalong ba kinu kita beriu kiba nut ban ya chmat abede ni nei tang mapin rum support tu kalong ba e bhang tu namar ba kadika jaka ba nang kanro kanram sarkar ko patna ado mataban solving ni problem isu ipe na ka por ba tang ka jinga koi be ko yang ka ko kod ti mentang kintit thret abang i ka tu ka jing tei bi anya ka tu building ti na kaliang ka chongi ni lawan mata ka singiru support municipal rai CEO khamla man kandu na sim sti nila kelibha syapang ka tu ka jing tei bi anyang tu pana kaliang jong u CEO mdan na syuk banya kren ka tu ni ke engineer badan hang tu tikiru kila nyat support moda ti jing sisang ila lik ni ka sinjam ben kong eng ila phun usi mi mamalim bat na kaliang usim di wong bangi tu ka jaka ngila IT sa sarkar sa municipal ti ka municipal lu kala nyat mata po moda ti ka ong ba ngila kali mano ba ai jingbet mano ba ai permission ya ki ban sna to building tina kaliang ka jungi ru ni kum ka sengi wan hagani ka sni ka por ban ai ka message ka sarkar ba khamtam e sa municipal ka nyat sa ka moda bat si munyat sa municipal bat ibu tang arsni lada kimla ban le e the na kaliang jong ka seng in shim senjam ki step banyaj khmat la ka dengi bangin IFIR ngin ai ka FIR pasha ti video batu di ai to jaka to remru ke district council kindian namar haki jaka ki badon ki tourism ka de jaka ka shidu jong ka district council hande ke district council ni kam shim khia e yam ka district council ke de man shim khia namar ka district council no fi de kam de ban ai la tham ya ka state government bagan nek ban nek ate namar ka schedule ka jaka ka dige jaka tada fi wan pan tada kan no ka jaka janga fi wan tong jaka janga fi ya thu lamba ka district council te ngin salet ban ai ka jing thok ru district council habi de jingrung lai lan jo gidik bru ban bar ham tourist commercial ki wan rong bi ai ha ki jaka ka schedule jong district council dari ga baar pa dari bala de ka sarkar ka de ban you wait po you staff suka kam de shun phawara man wara kali haki office baki de ban kini gunu department baki tre mo lada ki ban pet ka government ki staff le jong ki ban pet lada ki don menta ki bas kumo ngi fi bine ki basa nang ni shum sning nang ni shonong po nang ni ki ki district don kam ki nyun ra ki jong na matang teng bon kam po office ki la ban mi nyu phra ji mi kali shu an re ngi fi kat ni ngi fi um da de e ba ka jing blok ki commercial mo ko ba pet mena ka ni fi le mo le siliang re ka blok traffic jam fi ki de ki private